Oke. Oke, selamat siang kawan-kawan. Kali ini kita mukbang lagi. Mantap. Coba cek dari sana Kang, ada apa aja? Wih, ada batang pepaya. Wih, Betul. ada sawi, Mantap. ada kacang buncis, Jantung pisang, teman-teman. wih, ada sintrong, Terong. wih, Gak lupa juga ada lensa nih sedikit, teman-teman. wow, Ada roai. Pokoknya roai. adalah lumayan, teman-teman lah. Mantap pokoknya mah. Tidak ketinggalan ini kepala Oh iya, ayam. kepala ayam. Mantul. Sambal terasi. Oke, mantap ya. Oke, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, teman-teman. Kita langsung gas aja, teman-teman. Takut Gasruk. keburu hujan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Je. Hajar, Je. Kita tes sambal terasinya nih. Langsung. Enak, Banyak, Je. masih panas. Sambal terasinya mantap. Endol, teman-teman. Batang pepaya, teman-teman. Susah banget nih nyarinya. Mantul. Mantul lah. Ini agak keras, teman-teman ya. Tapi enak. Betul Kang. Kalau ayam, teman-teman, mantul. Saya suka. Enggak. Boleh ya, ajar ya. Oh iya, teman-teman. Telur hijau kawan-kawan. Nah, ini ikut makan. Mampir. Enaknya Kang? Lucu banget. Ajar Roy dulu ya. Teman-teman. Roy. Batang pepaya sama ini ya, sama kembangnya, teman-teman. Sama bunga pepayanya nih. Sawi ini. Awal, teman-teman. Jangan sintrong Kang. Ke sini Je, mantul ya, Je. Mantul. Cobaan Je. Ini ke Je. Pedasnya ya. Mantap, teman-teman ya. Mantap banget. Anu. Gak suka. Siap ya, hajar ya. Tenang saja Je. Enak banget, teman-teman. Atau Cinanya nih. Mantul. Gasruk Kang. Ajar ya. Cegernya masih jabri Kang.
teman-teman. Ah. Gila. Nah, teman-teman. Mantap ya? Mantap, Kang. Wah, sintong, Kang. Ya, siap hajar ya. Ayo, Kang. Wah, Di sini ini dulu ya. Kecil aja. dasar, Kang. Enak banget nih. Ini udah agak susah teman-teman di kampung saya nih. Kecilnya. Langka. Nyarinya harus ke kebun-kebun teman-teman. Lalu hijau, kabel itu. Pokoknya kalian wajib coba teman-teman. Petai Cina mantap. Enak banget. Itu lah. Hajar ya. Lanjut, Kang. Luncur aja jadi aja. Oke, Kang, siap. Hajar ya. Mantul. Oh iya. Ini oer. Apa? Bukan oer nih, jantung Jantung. pisang. Kalau bahasa Sundanya oer, teman-teman. Mantap banget, teman-teman. Oke, Pak. Gelap, teman-teman. Orangnya gelap nih. Nekrowok. Hajar, Kang. Sintrong, teman-teman nih. Ini enak banget, teman-teman. Kalau yang doyan nah. Teman-teman. Kalau yang tidak ya enak ya, Kang. Tapi kalau coba aja dulu, teman-teman ya.
Cagakin teman-teman. Hmm. Kalau nangenah teman-teman, otaknya maksudnya. Otak ayam, Cak. Aja, Dek. Kasih, Kang. Ajar, Kang. Masuk, Kang. Ajar, Kang. Oke. Ajar, Kang. Pelan-pelan ya. Ya. Kenyang ya? Kenyang, Mas. Hajar, Dek. Ajar. Udah kenyang, Dek. Udah kenyang ya? Udah. Oke, kawan-kawan. Mukbang kali ini dicukupkan sekian dulu. Karena sudah kenyang, dan masih sisa ada sawi, terong, pisang buncis, mentimun. Lagi mau dihabisin nih sama teman saya. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di share. Dan sampai jumpa.